Ke bang sport ban pau ni kalong ba kilawan ban itu ya report nomor ba kila shimmi ke islam ke janga ba kila test te kilawan ban ai ke report ba kila itu ba ka test baro abri ba islam ba ki test baro company ba ka pensisha ba piklam bam ai hakini ki prasnitam nomor ke om bafila sudi betan ke te kandon hi ke jiksa ya ka met te nomor ta kala advice ba kumno ngade ban shim ya ka IV fluid kapalong kapan pendapat ya kita ke jidona hakat khot met ke jonga nomor ka ta ka jing site nomor jokom kalaban ya ke sini kalaban ya ke mulu te nagata kadau nagata gitu ki ba lesi ke bharatian kumno barden ula ban shathan adu karne nage gitu ki doktor kajing batai ke juki ke de testimony ka ba barden uklambam ei lat na ko hakini ki kita kelada telese nagale juki kila kintu kilai ke medical advice ba kumno ngade ban shim ya ka IV fluid kane kapne ka bam negade tang kumno ban balance ya ka chemical se ka met ke junga te kata ka de ka bang shwa man persno bi namar ba ka jile ko ma ngai pi wala da mene ha ka meeting ke larai kum to training tip nyen haban hap ya ka notification te ngintip saganu ngidang hapan peteng sama komong nginyai peteng ya kani kecing ka jungi namar ba nyemla ban shania ya kani ka sarkar ka ba I kumba keren kelan nalor ka meeting ka rai ka bladap ndrengi I kila pathai ko bor ba ki persang ban keren da kumni kum tai tikum ki patpa hi ngin yang scam ngenangai penklan ba ngenom ala da lele rem ba kani ka sarkar kan pendek lani kan penthami pat ini saisian khuble shibo